Мылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы баарыңарды кирип келген Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайт. Анықтан азыркы учурда жолдо айдоочулар ифтарга жетишпегенине байланыштуу биз тараптан кичине болсо да соопчулукка суу таратпайлык деп чечтик. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا Орозого жетишпей, ифтарлыкка жетишпей аткандарга жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башка башкармаларга колдоп коебуз. Орозо болсун. Чоң рахмат, иштериңерге ийгилик. Орозоңуздар кабыл болсун, ден соолукта болуңар. Аман болуңар. يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان